Crveni krst u Nišu. Sad ćemo čuti od učenika osnovne škole Bubanski heroji iz Niša šta se ovde dešavalo i na bubnju tokom Drugog svetskog rata. Posle aprilske katastrofe i ulaska Nemaca u Niš 9. aprila 1941. godine počelo su hapšenja talaca. Sa širenjem ustanka i jačanjem otpora ukazala se potreba za stvaranjem jednog zatvora u kome bi bili skoncentrisani svi zatvorenici. Zato je Gestapo formirao logor Crveni krst. Logor se nalazio na periferiji grada u neposrednoj blizini fabrike duvana i železničke stanice Crveni krst. Glavna logorska zgrada sa pomoćnim objektima koju vidimo podignuta je 1930. godine i do rata služila je kao vojni magacin. Tu svoju funkciju zadržao do septembarskih dana 1941. godine kada su Nemci opljačkali i adaptirali za koncentracioni logor. Logor se tokom rata stalno punio i praznio. Nekada je moglo biti i do 1500 ljudi u njemu. Prema nepopularnim informacijama, zato što je okupator uništio sav kompromitujući materijal, tokom rata kroz logor je prošlo 35.000 ljudi, a njih 10.000 je streljano na bubnju kraj Niša. Prva namena logora bila je da ovde bude izdvojeni zatvor za neprijatelje režima, komuniste, taoce i Jevreje. 12.2.1942. godine ovde se desilo veliko bekstvo koje je predvodio Branko Bjegović i kada je uspelo da se izvuče 100 zatvorenika. Kao posljedica, Nemci su maltretirali i na kraju ubili 40 prostih zatvorenika, a posle ovog događaja logor Crveni krst postaje logor smrti. Sada će nam Branko Bjegović nešto reći o sebi. Ja sam Branko Bjegović. Rođen sam 1920. godine u Hrvatskoj, u Glini. Školovao sam se u Glini, Zagrebu i Bihaću. Zbog političkog delovanja suđeno mi je 1936. i 1938. godine. Prava sam studirao u Zagrebu i radio sam kao nadničar u poreskoj upravi. Okupacija Jugoslavije 1941. godine zatekla me u Novom Sadu, odakle sam prešao u Beograd, pa vrlo brzo potom i u Kraljevački Nov Podravlje. Posle uspešnih borbi u Kraljevu, na Kopaoniku i u Dragačevu, zarobljen sam u selo Rudnice i odmah prebačen u logor Crveni krst u Nišu. Sa istomišljenicima sam organizovao bekstvo 12. februara 1942. godine, pri čemu je spašeno 105 života logoraša. Po Branku Bjegoviću, jedan deo Niša je nazvan naselje Branko Bjegović. U logoru je vladao režim strave i užasa. Psihičko i fizičko uništavanje ljudi bio je glavni cilj čuvara logora. Udarcima kundaka umirali su ljudi u dvorištu logora. Čistači su iznosili leševe na obližnje đubrište. Kočijaši koji su nosili đubre bili su zapanjeni, jer su na gomili đubreta ležali mrtvi pobijeni ljudi. Pod nemačkom komandom naređeno je da se ti ljudi potrpaju džakove i odvezu na groblje. U logoru su vršene prozivke zatvorenika, koji su posle toga vraćani u svoje sobe, a znali su i zašto su prozvani i da ih očekuje smrt na bubnju. Nalazimo se na brdu Bubanj, na mestu na kome su ubijani nedužni ljudi, koji su branili svoju slobodu i domovinu. Sada ćemo čuti šta se zapravo desilo na ovom mestu od naših učenika osnovne škole Bubanjski heroji. Krajem 1941. godine Nemci su došli ovde na Bubanj. Sa sobom su dovukli bodljika u žicu i počeli da prave ogradu ovde oko bubnja kraj Niša. Postavili su straže na ovim prilazima, bile su istaknute table na kojima je pisalo da je svaki pristup bubnju zabranjen. Tako je otpočela istorija bubnja. Od trenutka kada je bio predodređen kao prostor za streljanje koji su vršili Nemci. Svako streljanje bilo je pripremano. Pod stražarskom pratnjom dolazili su oni koji su kopali rake. Bilo je raka dugih i po 30 metara, a širokih i po 6 metara. Zatim bi u dvorište logora dolazili kamioni koji bi zatvorenike vodili na Bubanj da budu likvidirani.
Posle streljanja zakopavali su ubijene, a zemlju prelivali rastvorenim krečom radi higijene. Nemci su pretpostavljali da će po završetku rata naši ljudi prekopati bubanjske rake, jer bi to bio jedini način da se prebroje leševi onih koji su Nemci streljali. Zato su Nemci preduzeli određene mere kako bi prekrili svoje zločinačke tragove. Doneli su odluku o paljenju ostataka streljanih na bubnju. Za ovu vrstu rada su u julu 1944. godine angažovali italijanske zarobljenike. Tako su Nemci sakrili svoje zločinačka dela. Najrodoljubiviji čin hrabrosti i prkosa logoraša prema neprijatelju iskazan je na samom bubnju. I to za vreme jednog od mnogobrojnih streljanja. Nepoznati osuđenik je pred plotom stisnuo pesnicu, podigao je u nebo i pozdravio slobodu koja će doći. Taj detalj inspirisao je vajara Ivana Sabolića da izradi spomenik u vidu 3 pesnice, koji možemo videti. Danas na bubnju dominiraju 3 kamene pesnice koje označavaju duh tih 10.000 ljudi koji su svirepo ubijeni na ovom mestu. Evo možemo ih videti. Pesnice nam ukazuju na neznane heroje koji su uoči streljanja pogodili ruku bunta i preteći govorili o slobodi koja mora doći. Naša škola, Bubanjski heroji, je dobila naziv po ovim herojima koji su dali svoje nedužne živote, samo zato što su branili slobodu i svoju domovinu od agresora.